Iriri wishi wa mahiũ uthiĩte na mbere kũhũranwo naguo matũũra-inĩ ma kaunti ya Samburu. Rĩera rĩa haho rĩu rĩtonyete taũni-inĩ ya Maralal, kũrĩa onjoria marauga ikundi cia ekinaĩ ciramahithũkĩra biacara-inĩ ciao methaĩte mĩcinga mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Walikuwa wawili na wakuja wakatuvamia, kaingia kwa duka, mwingine akabaki nje na wakachukua ile kitu walikuwa achukua na wakaenda. Sisi walichukua almost 100,000 kwa duka, ambao kumekuwa na uvamizi, mara kulikuwa na break-ins, kwenye watu wamekuwa wakibomolewa nyumba zao usiku na vitu kuibiwa. Tunasikia milio ya bunduki, ambao wanabiashara wengine wetu, ni jirani yangu hapa mwenye aliweza kufahamiwa juzi na akanyang'anywa mali yake. Kama juzi kuna marisasi ilikuwa inalia hapa town, wajambazi inaonekana ya kwamba wamekuwa wakiingia hapa mara kwa mara. Ninauliza serikali kazi yao ni gani ikiwa waangalie usalama ya mwananchi wa kawaida? Riu onjoria ya marahinga biacara ciao tene, undu uria urathukia umithio uria monaga duka-inĩ ciao mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Sasa mimi naomba serikali tusaidie kwa usalama, kwa sababu tumeshindwa tufanya nini juu maduka sasa saizi bona inaelekea saa 11, but ikifika 6 tutakuwa tumefunga maduka. Unaweza fanya kazi balasa ukiwa na wasiwasi ati unapata kitu, huwezi pata kitu. Jamani, serikali iangalie, ingilie kati, tuangalie maneno ya security. Munini wa commissioner gĩcigo-inĩ gĩa Samburu ya ithũĩro nĩerĩire aikari ũgitĩri nĩ ũkũgacĩrithio. Wakazi wa Maralal waendelee tu kukaa na usalama, hakuna shida. Hizo ni vitu ndogo ndogo ambayo haiwezi shinda serikali. Hii mambo ya moranism ni kitu ambayo tunashtumu. Ihinda-inĩ rĩa wiki ĩmwe duka igĩrĩ nĩcihithũkĩirwo nĩ ekinaĩ aya na cikaiywo taũni-inĩ ya Maralal. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.